Hello guys, kakipain question ni hindo kijen kipa thuken sen. Then na hindo banga chu WhatsApp hi it update dam na ti hindo. Ati la chu ga ki sei saw zep le. Ati la chu WhatsApp hi notification hung ji na ai lo le WhatsApp a hon me ten le update ki ti hin tu a tabang chu hi ta poi na. Ten le it update dam che kain sei. Okay, kipat masang kami chula bunga hin kakipain ka channel ka video hon hin vet page nen kipa thu kain sen tele subscriber ho chungang kakipain ka channel hin subscribe pi wa ka video ho like hin ball page nen kipa thu kain se ten ei hol a hi tek channel hi ei ball sau win hi wan che ken thil danga ka mangpon tek channel na tek channel chatna ka man hin hi je chun nihin support no win lang nang hon nihin support la e supporting point na collin la e support pun tin hi chun a hi the chana nihin support ni nan ka channel la video ho nang ho dinga ang phat chom na dinga ai lo le keno nang ho ko ma ka hin share theina dinga na ka het ho ka channel ne nihin subscribe pe di win kong thom okay pan taw ten iti update dam na iti update dam ti le masa ka se panga chu notification hungji update your apps kiti ahinna kiti ji ahin I want tu la chi ho ta bang chu hung kit ta pon tu ai hung kit hi chom phat jowa chu chi jowa chu hung chu hi le WhatsApp apps wa hun lu ding te le update your WhatsApp kiti ahinna chu ji ahin chong hu tu la ti ai kit ta pon atha ai kit ta na atha hin khial iti ham ti le abaya bai hen he no wale ka ti mai the na chu ep ham til update din no male direct na cheding play store ho ep na me na WhatsApp na search ding cha screen na kan pin na search ding na search ten na WhatsApp chu tia hung do in tin cha na cha interface na WhatsApp messenger ki tia hung do ten cha hi open ki sun te hi beta direct update ki sun de chi chu he abaya bai chi update na me ale ati la notification hung bang ho chu hitalo na update hin mi la update yeng le na chu adang e ma cha boile le ompon asaw pon abula ko ni vet pe ki pa thu ken se chen bo chu he ki pa